turabashishikariza gushyiramo umwete mu guhinga kare, cyane cyane ko iteganyagihe rigaragaza ko imvura ishobora kuzacika kare. Umuntu ashobora gutinda gutera akazasanga imvura icitse, igihingwa ntaho kiragera. Ibihingwa nk'ibigori bikenera amazi menshi, usanga gikeneye nk'amezi ane y'imvura. Rero icitse kare, twaratinze gutera, nk'umuntu watera akagenda yinjira mu kwa 10 ataratera kandi ari mu gice gifite imvura nk'aha, aba arimo akererwa.